Sami pite zani seima bang ta ubin Manipura popular government chu form a hitan he chi thu hin Manipura kuna center a chi ho chu tuni pung som le khat wal jema ongkile ubin Chief Minister tu ding Khiamchan le center observer pa lamkai na in Infal airport onglung ubin a supporter son anali movin akipa pi hle zengovin chule deputy CM post tu ding okeng nepa NPF MLA 48 Mau Assembly constituency apa losi dekho zong onglungin amasa penin hichi video ho chu chomcha ga we hiti we Garis kota lagi. Ya, kita ada. Sendiri kaki. Biar kaki. Belok. Kaki. Kaki. Six side to go. Excuse me, sir. Last. समिति कौन सी गाड़ी में जा मेरे साथ कौन है स्टोरी कौन है just मेरा बैग कहाँ है Sir, excuse me, sir. अभी जब जाना मतलब कि बिना में पाम का कि मुझे फंगनी का था पर मुझे तंग लेता ऊपर नहीं गया कभी Sir, congratulations. Name is Igodona. with our commitment, with our dedication, and with commitment, and then with transparency. So this we new reach out to government, the people. this government can bring peace. Why not? That's our target. That's the hope of our leadership in Delhi. Thank you. Real good. Somkhat Zovin Khiamchan ina a supporter son analomovin anakipa pi win chile hichizo zovin governor koma government sim na ding thu in claim ball na ding in governor pa ga kimu pi win a video ho chomcha ga ve ki thi ve Governor Pan Pungup ma vote taking neiding in Waila na ahin na win tua vote taking neiding ho hi
CM tu ding hiam chan Deputy CM Nemcha Deputy CM Losi Dikho Home Govindas chule nampi dujdas iskarot thumla ani teni alem khawtele ngul sanglur sangate zong azal thanin President nu Draupadi Murmu in Manipura President rule ki koila do na order chu ahin suta nahi hitia President nu order han so zobahin pungup langahin CM tu ding hiam chan le ni phadep chun vote taking an Neitawin hichola a nemcha kipgen vote taking anaina video chomcha ga we kit hitive Shrimati Nemcha Kipgen, Deputy Chief Minister Designate. I, Nemcha Kipgen, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Deputy Chief Minister for the state of Manipur, and that I will do right to all manner of people accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. ama ha thumhin nampi azo lepawa phaisung alen lut jengole Manipura popular government azob ji uvin Kuki zo namapi achungova lunghang the jengovin hechi thu to kisain ke le let khulun hon PR han bolovin Kuki zo MLA so government sim na azaw zawin mo ki pu ding aman mo ki pu ding na sayvin sole Kuki Human Rights Council injong alung lop no na thu aphongwin chule CSOs phabep injong aphonglo win zan thla chun namsi pai ta chapa UK ne ten jong koi tabang Kuki zo chate popular government simla panla a umle gamsunga kuna kidel mangding hi tin asayvin a video chamcha ga ve kit hitive tunin ta chapa ho kalung lai lo naw vet sana koi tabang popular government Kuki MLA join le hilai gamsung Kuki area chat thei lo di hitia hi KZC so groups chale MLA ho lungthuthum kisa ho hi nampi lamkaya umo hin ahin ilamkai ho hi ama ho le ma ho zong akithunun zo powe ti hi muthei ta in omtan maban hi ipilo diutam ti hi gel zong le maban hi athim zengin achaina adingin tu doctor lamtin thang haukip holimla ga nga yo hitin dunia dingin hichan hi hi sautin hichan hin chaita hi tv Teo. Akim vela ho zo se zo sin zatam. Ka thi jong le kho lo pi chu. Igal mi ta taw hi tu na igal bol ho hi hilo lai pi chu. Igal mi ta taw hi ku hu hi da ha. E ho ka no ho ka hin ki tu mo sa ding ho. Tu na igen thenu zo se suma hin ki het ding ho. Suma hin ki het ding ho. Tu